Obi anchia lawyer Sammy Gyamfi mame. Na won kan chen se okumangra. Me da na se papa nyame wonhira no. Iti mabambe me wo ye saade no, wo begya ye gyae. Me mpegi mesem. Wo ye saade no, wo begya ye gyae. Na me mpegi mesem. Ene me call mechanic. Na me call ye me car ho adwuma. Ti so far Oheneba boama oba be yi ne ho ano. E fa ne viral video a ekoso amanfo H.aters Sammy Gyamfi atoka e dia channel. Obeka ya obe posti video bi a H.aters o de ne car akọ eye garage so mo hwe na omo repair ma no. Emu e no ka say amanfo enchia Sammy Gyamfi e ma no because why ade bi ama no. No to say wa posti brand new car. What you say into that car no posti ye no. E na amanfo H.aters a ene Sammy ya na wato da car ya ma na busia otis asemi ende what the respond e dia ba a H.aters ankrofo om kan sa asem ni na no obia enja sa asem ne kan because Sammy Gyamfi entoka bia enfama no enti ono so wa ba be bogana for supplement om kan sa asem no onso wa yegu maako abusia e ha GH Kwabi media so me so ba so ani dem na wa subscribe to your channel no send update bia anso etomu an onso wenya bi eti na wa share ato other platforms so ede amaye enje abusia ya ba eye Oheneba boama a oye na adwuma e wo eye TV SYZ enche bia e na obaye complain say NDC for enhwe no omo kom ede no a obe kasa ye ekeka nsem bebre enti Andra e na obaye post so ode ne car akọ eye garage so mo hwe na omonye ema no that car nso na ye brand new car enti after so ball eye Sammy Gyamfi din say waya ade bia ma no enti Ghana for eye de enda na se ema no na de you na all says de na kire say allegedly car na wa post no Sammy e na atoka no enti Ghana for nso e ka say ya toka ma na busia ende wa ba be responding to that message na e koso ene ensem a e koso e o media so ni na wa ba be ma supplement any boomer o chiremu a ono de obia entoka ma no nti mu am ka sa asem no de obia entwa so na yentie abrana o twa ne supplement e wo this side emra sha may address this issue once and for all na enkwase ade bi ne nkwase akeka bi ekoso e wo social media ya e wo se me address na wo ye saade no wo begya ye gyae me mpegi mesem wo ye saade no wo begya ye gyae na me mpegi mesem ene me call mechanic na me call ye me car ho adwuma me kai green one na esi no ho ano Highlander no ena me call se me kwakoye ho adwuma ena me car ba konso eni na eno nso me ye ho adwuma eti ba bia me ye car ne ho adwuma no ena me call ye koko hu se obi apake car bi saloon car bi esi ho ena me ka se oh me car ni o na we de me car no nti obi ahwe bi tama me ka aburo ne ho asem no ena me ka se oh me car ni me car yi Highlander yi ena me de koye se wo munye ho adwuma mame ena jeep yi me de ko se wo munye mi speakers a ewo mu no na na bobɔ ne hwene nti wo munye jeep yi mi speakers no wo munye ho adwuma mame ya me de koye na me ye ho adwuma all of a sudden me go so me kasa na nra issue ya abayi ya akwa ayi emunsam muamada roma asem anya asem motwetwe ne sere na basa because anya ha na me ba me kan wasem motwetwe ne sere na basa no ena Sammy frɛ me ene me kasa ye asnua na ne kasa wo kan no etomasum etomakoma poro so ena nra me ba ye ba betwero no wo Facebook se me da Sammy ase ewo me da na se me ye grateful ewo de see ye enti ene ya me ye video no anka me ba be ka che Ghana fo nyina se mo na Sammy ase mame ewo kasada wo ne me kasa ye na me guso a me ye video so nyina no mo amu hwe bia no obi ehu pefe se na amafo fresim na amafo fresim eti amasem kro no a me ba be ka no kro mentumi anka ena omu guso frefre no ano ena me kate call no me kate live no a me ye no this is the car me de koye ni cars me ye no we jeep yi ya esi hayi jeep we ene Highlander yi esi we
GP ni Highlander yi ena me de ko ye say wo munye ho adwuma fa ma me watch ase se vet no me vet emu na me tie yi na hwan na wodnenam a wode tototo ekeka nkwase asem say me say Sammy Gyamfi ama me ka na me dana say masa me mpemu jimiye no mo jimi no mo nim nyansa no so bi wonim na wode kwase aba me so a ekwan ya me de obefa so no wo wira be ho mumwa no mo jimi no mo nsua nyansa no mponchen kraman mwa jimi fo mwa ade jimi ye no ade jimi to no masa me de mo jimi ye no mo jimi na mo bi mfa na se mam so me mete wono mani abre e na mete ba bi wate kwasiafo a mo nim nyansa mwa jimi fo mo de mo nsua nyansa da wa brabo mu no ade akwasi asem no ade akwasi asem no me de me car ko mechanic ma ko se car wo ho ya ka ya me fe and I'm so okay ya me fe et me ye video na me de to so me car ni o na me ye ho adwuma this is the car me de koye wait GP anyway these are the cars me de koye these are my cars we me na me de koye se ye ho adwuma ma me et ye de no bi akwa twa me bibi akwa gina ho say and asame ma ne car are you mad are you mad what jimi ana said ye na amo masa wo bi wo jimi ye ba me so a ba bia me no be gina no o wira be wo wate kwase ampani kro no a wo tro sa de no wo ye bema yi wanim na be ka tell sa wo na wo tro sa de no na me fa nko gina court yarefo jimifo mo a mote a mugu social media no so a munya credit 2 series bia jimi nko na mujimi mo no kwase ampani ne nam say Sammy Gyamfi akoma ne ka abuafunu woni masa wudi agran sama mekeka no mo yama mbuafu me mpesa munya bratier men dina the one that so perform no gold board ho eno na wasam dina so mbona baso kwasiafo jimifo ade jimi ye no enu ma bebra Sammy ye e wo gold board ho ama na Ghana city a stabilize no munka ho asem eno why say obi kra kasa obi didi mpona so bo Sammy dia na chase Sammy ma na duane ade jimi sam no ade jimi sam no masa mani abrio mani abre na mete ha no so obi wonimu a medema sembe ba so a wira be ho kwasiafo am go social media ho a munsua nyansa da wate mu am go social media ho mu nyansa da obi fa otimi bi am so these are my cars any and no dey so pe bi aka de any and no foforo so na metimu no we de metimu eye vet ni we na me wani award no aye de ma me no emu na mete yi na me Highlander yi am yusu ndadada yi eni na me new car eni etin de mu besu awu wate mu besu awu kwasiafo adimifo mo ayarefo a mo jimi ye mu nsu anya sadamasa don't ever emu be try wate if you have problem with Sammy solve it don't link me and Sammy Gyamfi to us when you be abone what a jarefo moa enuoma nyame adom abrantie eye ewo gold board anwon wadwuma woye wo gold board na magana sika a stabilize amene yatete nuoma so yate nuoma na ye gold board ntra sanuoma na wasam bo abrantie yabaso na mo bo Sammy yabaso na mo ka e me wiase nyina tebie oba be jira oba jimi ho nkwasiafo ajimifo moa wate no bia kwa kwachiro ba bi e de me picture masa me donyame me hu ni pakro ocho saade no a manfo nkwajira kwoto ahuro me wate se me hu sani pakro no a wocho saade no and I am telling you so one delete immediately the way I would deal with you in this country no wo be dane wo yire no ma nyina wo beka babo bottom no mugu social media no a mo de da bia nsam hunu ne nkwasiade nko na mo ye no Jimmy for what a one punching. Please be very careful. Wuni pakrona we yes sadiano. Wuni pakrona we yes sadiano massa. A bro manu poison woman. The kasa. Muyabeho. When you're very careful. Don't dare mean I am warning you for the last time. Obia from minimum komo kama. And command the penny me di me trust him who say yes.
nyansa sam no me onim yaka no aba wom nyansa wom ana me ba social media na sisinia me da wase no akwa gina ho na me ye program me ye me live makwa to aburo ya ne boefo na me ba aburo no 22 series na meka and I'm sure and ya monna same asema me ka ne si no hwaye o na monna same asema me na me kɔ no makwa kasa monna na asema me asem no kro no asem kro no kwa me ba beka no we ya no afresim we ya no afresim we ya no afresim we ya no afresim ti kɔ so ne sɛ de yesi ba no mentumi ato aso ɛna me twa so obi oba be gina ho jimi sam say same amanaka abuafunu beka ni eni ena si wo no eni we ena wo kadea ha we na wo kadea we ena me de koye we so na me de koye we me yenu nyina na me de koye say omunya ho adwuma fa ma me na yeda na wo kwagina ba bi ko ka say same amanaka masa please stop that na mani abre be very careful say nipa no a wo yesade no se wanya sade na wo ye no se wanya sade na wo ye no a me di djuma okrom ha wo hira be ho wate me di djuma okrom ha wo hira be ho di mirika be dwane many abre into be very careful when dealing with me this time round. Be very careful because ene me who said ni pesubantie e fe ni me hu nipa e wo krom ha wate e fe ni me hu nipa ye ne nam e fe ni me hu nipa e no wo mti krom ha it will be wo ha. Don't joke with me. Yo, this is the last warning. What send the pakrona out trust adie no. Delete it immediately. And yes, sir. Mema adie fire your time. Now dear what say we ye bema. And kwasi asem no a wo tro ye no. Se samia ma meka na wo de me ato e de samia ato no. Se jimi sam no a wo tro ye no. What say we ye bema you wanim na be ka sem na tro ye. You wanim na be ka sem na tro ye. Na me visite wan ka wi be ho o shine ba mo ma me no mo agimifo mo ni no mo agimifo mo papa no mo nkreman a wo mo anyem mo no a mo gugu social media ho atomo no mo adwuma na mo ye no for adwuma for assembly so na obete the way am ebuasiefo no ohu the way am ebuasiefo no me hu sankwase asem no a nipa na tworo no na fuma komete ade akwase asem no ade amu asem no ha ade akwase asem no ya mo de amu sori da bia no a jimisam sa ade na ya mo wadumi jimi ana enti die Oheneba Boama benie ono so de odi tudwa obi akoposti ewo eye MPP for page sesi ane de finally Oheneba Boama the way na osunu wanyaka yes Sammy dollar atoka ache no abuzia eno na ultra superment any boom because ye nto ka amao na so obi ko say atoka amao de azeni utibebo mu abuzia mame hu adwen kire o comment section wo o yesu ani de mu na wa subscribe to ye channel no send update bia nso itumu on so benya bi ati na wa share ato other platforms so e de amaye ketewo se enye dodo no nwura makra baba